ebusia enne asema ba beto ya pon so de chese emu orem papa ensem egumu no chese medwe ho kra menti ase ekwan ya mema bi e de mema bi fa so no chese areho ebi mo afobro nya ho no mo de hwe nkokọ na ebusia enne story no mintumi no maka ho asem chese emu nsem no ano ohye na ye nsemre ye nkọ ne nkonkotie ne eba ya to ye nkọ twetwe no eso na afi efutu bi e wo no ye de atu ye hofo sa wo ye oba ye nkọ ne nkonkohwe video no embra abaya akwaba ye mo bla be fidie no mo ano men why wano men bibi yi why ya frosa ya wura but me think Felicity abadua Felicity abuajewa ufri hine ba ha abuajewa but adeshimai eho na otie mbachana ufie wa adeshimai mazetepi na adeshimai de hwan chan na ate wo ho but me ye adwuma wo ho wo ye adwuma wa adeshimai sasono baabi a wo ye adwuma na sono baabi a wo tie enti adeshimai de adwuma na wo ye wo ho edi adwuma na aye wa adeshimai but me tonsuo utonsuo mbachana pure water mbachana and I drink and aton na he na ufri beton ade wa adeshimai ho Santasi new site ada ya oda adeshimai ho me bashana ya meta kwa mentwi oda kwa mentwi bashana na wa free wa beton nsuo bashana na ada na wo te Santasi new site na ya wo nko na akoda kwa mentwi adentia me pastor ai me pe me mama no otu akotina na twime mu ho o maami etu akotena na adwuma mu bashana enti wo nso tonsuo dia obetu akotena wa adwuma mu enti no abetena kwa mentwi no wedding fee say about 29 bashana wow say 4 bashana 29 wow 4 oni mema say na wo 4 bashana miensa emema miensa bashana ena anu o ma wo 4 bashana lele si a wo sa anyem bashana we nso ye be ma foforo bashana enti se wo 5 ika ho a oni mema 4 ena wo 5 3 say se 4 a wa we oni 3 na wo mienu awo baako ana me baako na me baako Matiase se ya o ma ye 4 meboa oni mema 3 na wo 4 mienu na awo ba ai emba ma baako na me na awo mienu aha ana me baako kwa wo baako ana me baako aha enti 3 emema 3 di o hyem sesi ye eya o mani bi papa na ane ne enyim sesi ye enti se wo we ka ho ma ne be ye nkwala 5 a oni mema 4 e na awo 5 no meboa ade o problem ne say usubai na enye emema na edada wo ana se edi game na wo bon sa no emema na enye na odi wo ye okay mi enhwe so ya edi asem ena wie oba oye Felicity aboajewa edo aba yanim ha de na edo aba ha biwa no me pa sure kukobite tu o premete me oye no ana premete me pan me koye kufijedu mas me koye asin da amai eho na kufijedu ne te mas aha ana me koye no no ma na o shem kaka na meta pa kumasi me pa na me pa yare na na me pa na shori fie ana me pa yare na a shori fie fona a shori foni pini on pa ko ti me ko hospital yanti ya ti me ko na sie yin se no mo shoni yin na a shori pa ko na me ta me ko me pre ko bi de determine
on tin time with me, partner, and with your baby, ye, when you can McCoy. McCoy, see me cook Martin, me pin she afa bema for friend, no me bema for father. And to come on from me putting a fantasy. I know that was second one say I don't know. I don't know how to mean Panama, but I know my pa a planted and we try to know. I don't know. Me free one Macassan, no mamma, no, I must ocean do it and to one time. You and some say, and me back my barber than I couldn't. Me buy a bama for photo, only to home with Anna, internal or pressure or papa more of a Bashana, and I cannot see me planning piano, with him and Pana, dem me or pram with me, Betty the kind of McCoy. McCoy and Ronald or Namitana, I take in a call a heifer. I should pay a Swami. And now Bearman frail so burial into Bejiska and now coy to us or bow here. By then, no McCoy or Namitama taking and dinner I judge them legitimate and go try not damn a back papa. No, I'm a probably pay me ye try, some could drive me be trying no only perceiving when Tim be trying to uncle. I know cut that a time back, no cut them and I find a pie. I think I not damn no pine on a maid. On not to Nana down for them so no die. Do you have a woman to make control? But on a man, on a man, test and Tristan, not down for no matter, and I could catch him up for more anonymous. Fine on a man that. Now, I say no big time. I hope it's a Mrs. Sana or two or daddy and Bana Sana on or daddy and Banny Vino on him Banny better Sana or Mam Panistica. And the monsieur on them and die. Then turn a matter and turn a maintainer. Monsieur Pam Mutam come, Monsieur. Well, Pam secret to him on farmer. No matter Mam's cow, Mam's car. Oh, Mam's cat, but your time. Me try and try and sit my parents a family secret to him and fire. I know a plant for a poetry. And I say, can I send me? Miss Him Pen, me Janet Tiana. Bear my bed fan, I'm in the bed, and I'm in the bed. And Nicoti, boy, no, what's swami, honey, non so cancer. Or non so ye, Juma Bay. But you mulo to car. Omulo duka. Into a cancer, I throw on the year day. Cars and a messiah and a penny pim. Me penny pim, time. Me penny, yeah. Bearma Pefano. The minute Bearman at 10 minute Bearman at dinner. No quite you. No quite you, but I know. And here, what has said ye? My mom could be the share, and then no banner or a same a gentleman. A pie, I suffer from Cochana Quatarity, man, can I go to Unprampet and Nichian? I won't bet a Nichian. Yea, and Free Coffee do. Nian can't Coffee do say, oh, bar, sorry, Empire Bono. I saw for me being kept to a dibby or die. Into one canoe cre, into Omra Medani Piano. Into no Abaha. Now said you are nipa me na so ma bodia. Kofi je du dia ba akọ. E na de oteswa me ne friend say. But TP. Your friend say TP. O na so ye loading boy no. O loadu we he TP no.
almost a no my quick car case. Olodu we hen. Out of faith of her. House of Faith no lodu. TP no. Na TP no hu sa wonyem. O ka kire TP sa wonyem. Ka kire. Na de a wo wonyem no. Onim se be ma foforo na anyem o. Ka kire na metisi be ma no obomi twese. Inse na tena na tiakwa. Obashem. Enti wa obi ene wanyem ena TP so obehwewo enti wo de wo homa no ma ne faawo anotro afashi na mempne na wo mpre sa wo ko ni fie nya ne dem na akoda ma de eche obi a wa fo so ye da ne dem ma de eche ana mi beti sika na me si edwana ba ma no boy na minti ana atia na mi beti sika nko hospital o se bejiska enti wo ko e o de e hwe fo so o ne o da dodo sei so o da ho ma de eche ba ko pe na die pa na ba TP ni trimu nti a ebe mana kase ono so adamfo na oba ahwa nopa no ene wadenti wa mauska die na beba ntrimu amna kasa so pa na mediti mesie me betwa na ntuma esi mmebo sai pa na be ma na odamiti no one me amete na mendai pa na ono otewa o shiniwi why na to ho shini wi na damfo no bae TP na damfo no atwa o shini wi o shini wi na menta ama to kwesi o hokra o ne na damfo no entem no ofao na TP adamfo ne fao wan fao okay me enhwe TP no kwan be na afa so a wudi hu no eyedanu hu but no kasagu bibi mu oba pa enhwe mi di kwajima no hum not papa mesi me be ma me kunu ahim na opo minjia me kwa no na opo minjia se me finish aba prema na je ba kama tin oba hwemi ama eno ano no meni mi kunu nete ena mi kunu wanyem me ena wabo mi dua osio enti osi nyinsen no onye ose mehwew eno ano no na oti ase ma no so obehwe unti yo gay na asase oka so ye oba pa na mema mum na enye yensa nkoyachi kofije du kwan be na afa aso di hia no but of frame phone say me suffer me crying pipe and no frame say me suffer I to aso osofo aye dey me chopping na me say imaba na me say me kai ma ka me say and suffer I Santa Tomatia. Kofije du ne frɛ wo no. Wo na unim ne number. No no so nim wo number. Ma ya otafre. Otafre na meti number wan. Na ade se na ai me plan na wan pa na otafre meti. Mba so wan ade me shop ima. Meti ima pa meti Santa na meti Santa ripen. Okay, say Saturday, for a school when I'm saying, and I say, won't be fair from her. And I'm cousin said, be pen when I say, baby, yet, a month for a baby, I think she's an infinity, quite a true return book. And never checking, Nina Muchana Sena. O permanent grow ni Santa Jo a careful I think down mine. Nti na wunim ne dawo. Phone call na on na ye. Aha no so asen da ma na ye de. E fe ma kaiden se me kwa ma wana me te be ma na kwa. Ono on share papa bi e fi e ya no o sentim sika.
to person more problem to on never better not if you are sensitive come Configure do na send this come out. Aha. Unim ne da. Ena oka se bra ne nchen wa asen da man ho. Sabre no wa wam edi say. Me pass for Yidi me busa ona no. Oka kire o se bra asen da man ho be chia no no. Na wa wait 4 months. Abosome 9. Eko 5 months. Eko 5 months. Ena uja oba ne wo ho. Akwante mtine koi. Ena adne kwa asen da man. Akura kitikiti o. Okay, enti ukodru da man ho de ye dey. Me ko tinu ase me papa tina ojime e ko tena butna fa na me to ojime ko ma ko ojime ko me tina ko mama na wa ko chano ayo akoti mitinta wa ya me wante no aware wo. Okay, enti o kan sa akire o na ye dey. Na ye ti na o hweme na akora no de. Na ti wokotena ho. Wokotena ho di say. Mkotena ho di posume na. Se wono nso wo hye. Configure do asen da man wono nso hye. Is all the wife won kwa na ape. Okay, enti wokotena ho abosome 9 no. Yese wa fa wo se ne yere a wo ne tie. Ena wa wo a wo ba wa abosome 9 afei na ekonum na wakotena be ma so ena be ma na san nyemo. Yinse ni mu na wo yare ena oba akumase ba mpaibo. Na de bachelor na and me crying na be ma no akwan papa san omoti no mapa enti on betra akwan me pae no ana shefu mama echa akwan to mo fa akwan mama ana me da kwan mo kopo be mana ana tena mentina no ba mam tikan mi dey mana tepia me dey asensi akran Enti ye je wo ba ne tena akumase ha. Masa Ena wo san kwa asen da man ho. Pata se mkuye jumana tepia mkuye jumana wikipia mitipia sente akran. Okay, enti onyem wo wie na wo sha ase se wo yare. Onyem wie te me wona se atina mohun pam Sa tam na wu se wonyem. na me Eye, enti wa ba kumase ha se wo be hwe wo ho yare. me ba na me betna actually pina maye juma O betena sorry fie nu aye adwuma wo ho. Ena obe twahwe wo ho ana. mpe yare se na ase bipina na me fisa na Wo se wadi mfie sai. by 29 Ene Monday me mpese me bubefu. Enti me ma me bumfu. Yaw, e ma bumfu. Na sam na o kan nyina no ase asam ne pese efu me bo but I'm trying to control myself. Enti yaw, e ma bumfu. Abaya we na monkai so odi nkan ka se e ma manye onneye enti me ka se onneye oba papa yensa nto aso enti bibi ne namoyem ena saa de okowe wugu so de wako hospital so o toilet so basana o toilet so basana mfa be ma papa nso da. Okay, yensa nto aso enti bibi ne namoyem no ene koba se odo be ko hospital na me fina mitimi ben kano me say ene o ka so odo be ko hospital basana enti wode ko wie ye no no ka de na kire onti no otumi na odai o ka se me ku ayin tipe shana dia no na beta na ateka ono be dey na beta na ateka ada obetna sorry fi ho na one sa torrent ru an na twempana na matete one na antwempana enti ono se woni wukuna anyem e na ade be hye na ade ahye no
na me question was I don't know to us for a payment and I'm quite now no baby teacher and a social at me to me baby done enti on fa unko hospital no one wa dada on fa unko hospital no one wa dada do say ti wo betena sorry fi ho no so no ono so rewo obi aka kire o say wagimi da obi anka bi nkire o ene ne mpesam ka kire o say wagimi pa o de ne hawo Mesramu we dia sabi tu okura me nka bi dia wo kekan dia tobo wo ye correct wo ye normal wo hu so ye normal bibia hawadwen wo ye sure wadwen mu da ho wo modam adwenjune bɛn wo krachi ni ya akɔfa no wa sen da man hoi wo ho mfaw sɛ na yɛ nyinsan yadeɛ wo ba sɛ wo bɛhwɛ wo ho mpai bɔbea wo ba bɛsi obi wɔ toilet so ya wɔte toilet kwan nti ɔno no ɔfa wɔ he toilet ne so ɔno ne dan nti na ɔno nso na te dan ba akom empane ye miente no apa empane na ye na ye ko say toilet ru ana anyim wo mu mienu nyina me tell no asi me makasnante ya call fitness in be try something me clean na me dia ba shane dia no she me clean na me dia ba shane dia tobo sa wo ba hodin so na oni toilet ru ane twempra wo se no awe 2 times right me kwata hospital fire no ye mi no enti ono se uni ukunu nyem e na ade be hye na eni eska na ono de wo call hospital no obewe wa hyem eno wi wo hye mu nso ampa na wa ma wo kwan anko betumi awe obi so obewe na wo ma wo kwan a sa nipa kro no betumi awe ama na yiye onso ni me bato no ase me kunu na me depression depression da nje ho na meka me se obi se ode wako hospital na we deceive no ni ukuna anyam na ode be hye ne dia obewe wa hyem se wo wa ma ho kwan so onwe wa obetumi awe enti wa na ma ho kwan ma na rewo eno na akọ ya kofi jedu se oba kumase no wa be fa na chi minna na mam kam te ko eno me pese mi hunu bra na obo odua no wo fira sori fie ni san akọ asen da man ho no obo odua no nya no na me bu sei oh dabi onya normal onya correct obi a wa wani tua se nipa no anyim ma mienu e wo sa sori fie ho e yo no ana nyim wo mo na wunim se me be kan ho na mati ana wanyim e ba mienu enti no anyim ba akodada na e o farm na ba ko na pa cho no mati ana wanyim e ba mienu enti se si a wo se ye nyeden na ma kana mintie aka mo preko fite jite me fina jinto ampa beta na tipino me to ampa tane pian we dia yenye kona ko munsi no mane nko dabi awura wasem we kofije du ye mfre no tipino mo obi ya mfre no si kona ko se si a wo hu se dua na nya wo sa won san ka no kre wo ye trofo wo twa ntro meboa wonya trofo wonya trofo anka wo ba ya toilet ru ane ne wo da ye no wo wa anko ka no kra ansan fa ankyere kofije du
o ka kire wo se wa fa na chi wo se wo mfa na chi ana obo udua te pita na mi na from me say oti me plan me ka na me ti an no tena na me kwa kuma ti me fina ti aba pe ma sa no wa fa be ma nso ampa na be ma foforo ne wada ana ni nyina chi obo udua nyina wie ye chi no wasan akwa ma TP nso no akwa akoda wo ba bi na ya oda na se bibi hawo bibi how my down enquiries kakra won ho abaya obi aka kire o se wadwene mu account kusewo we die kuse jimin die metumi aka but bodam ne die mintumi nka just like that why na obi aka kire o da se wadwene mu account da obi anka kire o da adwendwene na aye den adwendwene nti okay wuti hwei sa oda so dwendwene meboa me nso me pese me ne oda obema me ne wada o ma me ne ona adentia 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 sa no dia wakai sa ya adwendwene enso still sa wakai se da bi me ma papa we ne me na meboa na ye den na ades na ana me mention ntia Saudi Arabia na ape mention intia enti adwendwen intia eno kire se biebiem na mema ne ona rof Felicity me say ya adwendwen intia eno kire se biebiem na mema ne ona da rof enti di enti na mema ne ona da rof sa ni yefunu nso be no ani obe wo pa o wo be wo papa rifo ma wo be wo papa rifo nso nko o ma na edidi nka no mo nso rifo mema first wine ani ni wutu be mo odi kan na ani wutu eye de no jao ano inta first one pa enti no I say ano wan fe mi second one no do oti me kwa fair channel man from second one apati no do no do kana ka de hono te pamo me tem me kwa me to all ma musican court face no do ma me kwa pom na na ma ono no ye adwuma ben ai otuma ho no ja light etuma ona ne wo mamienu onne wo mamienu eno Ghana card ho no pamo men chire me se Ghana card ho no de pamo na ta ko te mi gram timi onyingu ena ade call wo na ho ti wa ba wu mienu eye de otoso me ensa na ono nso ne wo ba akọ nso oba na otoso me ensa na ono nso ku hu ne we ano pepe me mama tinu ewe fancy new site wa ono nso ye adwuma ben amazing no ono nso ye de no ne wo ya wa ojao ono did ono mama kachen say osi mama kachen ja akwana ye tenipa na be ma ne ye teni ena ama me di si na nim sa akra ne ye teni ba na ko people say to ati akwana ye teni penti ana odi akwana etini kwesirim odi akra ni kwesirim eye na de otoso 9 ne nso eye de na hu be ma ne nso ono ne meton kwefia no tip no odi hu ena odi hu ena no nso ono nso no ye adwuma ben no yeah it's my catchment Oyerepa FM yeah it's my catchment later potential otene kasa wo radio so wonya hwe so obi radio obi da mi obi di bia ya bido me dia mi se wo obi di bia ya beda mi obi di bia ya meda bra na mo metro FM na me ya yehu no mi wo ho na okatachi afrifa eba ye se nana Krobea wanya hoho na msi adai o se maami bi ni abaya ne ho fe o mo tepa nkro no
me ni omunya contact na check akra ntimi nim so mda so ha girl kama o akola no ho fe unza sa time no na social media yi nye common sa ya se ya ye kasakra amanfo tumi hu ya TikTok ne other platforms sui na nte sa time no okay aha ye wose ma me no se one ne ba no anyem na umfia kro na mse hwe me se me wo 30 na 30 na nyame aboa ba ya fefefe sa time kra na me hu no wanyema mamia adentina me se me hwe abaya no okay eno okatachie bewura reception ho sa time wo ma boa maniama reception fo ni nyina kra titibio oh edi esasem ni ena mbewura mu eni start say yedi nkomo na mi ana mi busa maame ne se maame na wo wunim na Krobea o se yan me bande maba aba ni fie ama efie ho ama na be chia meda na mse abaya wunim na Krobea o se yan bra pa na be ma sebe oda me so ne me ye bibi de mede na minim no okay ena ma nipa no ma no mienu be ka ho na mse ye ne etwa ha hia nyina no na Krobea wo ye mu bi na Krobea ne hwan no gina ho o hwe ye nyina mu no o se mpa cha na Krobea nim a very reception ho wo boje so ye ebidie ewura o se be ma no ye radio presenter ena o na no so wo to ngosua but na ai me be piet no etunite mu ko fa epie no am to ne ai abaye pitano on otuotu ewe he pepe atne ni mu he santai no size odi adada wawe odi adada onu so ohwe ne ba sha kola no odi adada na we to ai mi sha tin chana na tia an metena ko na mo kana mati on cha mu wi ambe tin mu wi afetu ase akwane ya ne pana wati mako social welfare o baji akwane ti yan pa akwane manu ati yan pa akwane manu to ayo on sha akwane pi well chisi ye nhwehwemu na ye hu sa presenter side na wo kan sabe presenter unim amamre ni amanne ya na etwe amanfo sei de ba enti until say hono jataba ebe ye nhwehwemu wo hono we cannot confirm jataba be ye hu nhwehwemu awi ansa obi aka kire oda se wefu ye ka se bibi efu a obefu a wote ase onti ase ase obi aka ya na wadwe obi aka ya na wabode obi aka bia sa kire oda obi anka bi sa kire na wa wo hwede awuye ya o ye wa unipadua ya eye mawo ne die pa ne kawo adwendwen na de men ka adwendwen die pa ne kawo eye oho na ye ode pa wenya bibia ntwiu ba bi ana oba bi kekawo sa na ye wo na die ne hawo me de minim se bia onya normal me sa na madwen ye mi o because any wo bobo oba wa wani tua bema ete toilet dano bema nde wako hospital unim sa wonyem nya bema na nyemo bema foforo na anyemo na sa ni pay wa ma ne wada so wo se me ode mako hospital nti ode me da no ode atuaka wako na bema na wanyemo ni busa o se uko okumase no uko fa machi o se da bi man fa wachi no abod awi ama hu sa afa de anya wawi a afa na wo ba be ka kire za ye mfre no me kana kwa kile no no okoshipa no odidi nkwasi atem okoshiba no odidi nkwasi asem na de wo ba kumase be ye nde enya nkwasi asem eno kura echi wosan ba kumase wie ye no wasan akoda hɔ akɔ bi mu ade ama TP loading boy amo no so akɔ fire
na oba wonyam sebe ema muntie saade we sebe wo wuti we enye jimi ana abodansem a oba be ma na anyem wo wakoda ho ma be ma foforo san ne wada enti sa be ma no already no wafa cheap eno obeto so se ne nyonko nso hyeda mu hobi a wode ntoma asiw mu enti wanka se wo ye cheap nti sa be ma ne nso ne wada de o se wo betena ho hyehye na no on de o hyehye no wanka sa se be ma ne wada kona kowu ko bia we kra de minni animu mo obi amfre asen da mani no mo obi amfre tipi ai awaya sorry ko de o kekan kra de kona kowu eto da bia mo me mpam bi kona kowu wo kwa ba bia ma wo medi sa ankwase asem we bio wasa ase so sorry kona kowu wo mpeso obewu ha kona kowu waten wedding samfon oh dabi osrowo adai amanfo sa mempamo na kokowu ko sorry ko wo ma eba comment ni nyina say da na pam no mane nkonkowu sorry ko na kowu dia wa ye die mi kura de nka de nka toilet man yi kura ne obeda ya wo ko ye no enka ma no kura hu na se boy na bodua na woda so kura boy ni nyinsan enti sesi akura we ya woda ye mu yi e me ma dodo se na asa gugu so aka jedu ne ho behem kura bo no kura no on person obeka no ba wanyem afa na nyinsan ne wo say 4 months impona 2 na asa gugu so aka hui eni obenya 8 months na che say ebi asan beka hu bi emu so wo yoko oh dabi di oya no onsenye wa nya de kra enye wadwini mu oha saa na mihu no wo ayifo ni bi lo ayifo ni bia meboa wa wu sa wadwini mu oha so obi se opena sa wa ampene amana amfa wa ya na house wa bonetri modern won I'm force me. Already anya force. Baby a wakoda ma de ache de anya force. Me pese me hunu free wo say. So obi se ope na wa mpene ama woni nipa na ya na how wo Felicity say what the ho abonipa na tri modern. Ya na ya osa. Ya na ya osa. Eni ombewe pa, ombewe. Right? Unim say your money be wo ho so tesa o. Se be ma se ne pe na wa mpene a ofili say wa bo be ma na tri modern. Ene die na Monday die mama meshi adodo. Hey, nikem kwadu be kunkofo. Yesi ade de be kukwasea. Hey. Aye die nko a. Ye duobo. Ya ka ho na de bia nkofo treaty em bad. Enti wo situation wo manya enya wo mobo. Na enti wo de obi ye wa wonya ni bi. Obi anso abekọ ne hono sonso no ne wanyi se. No waja hono. Oja wo sa keke kra na o ma wakọ anka enya ya. Kense hwe. No asan so di duabro asan pe wo so. No di duabro wa bo dua no waja wa ka wati ko seko. Ni nyina wo ma wani na fom. No bi obebe bia no ma na wa etu no abie mama no ne wa ye ne obeye na mema bi nso to da bia ya yenso obi yare ya yenhu ne mobo se nipa ne yare se be we na adwen enhye ne fie sa e wo se wo dwen but na adwen ne enhye da enye stable ye on and off onkobe ka se abrante ne se ode makọ hospital nti e ka na oboye no ne me beda ahye na atika nti no sokọ na one na akọ se be na adwen ne enhye da nya adwuma yesa we ba no na ba be ni o person ne ye no waja ne ho we su ba no ba be ni o pe no so aden ne tibia no wo ma se ma fa no so na ma take advantage of tibia no wo no na mo de ase na brabo na anuanom ma men kasa asem wi hwe no kra ho
no kra abo ebi mu se ne Johnson awakọ no kra abo ene ebi mu abo nsane ho na si ekoso a emoaye momi ensua kwan ye befa so ye be di no kra ye be ka no kra hwe no kra ye o ka no kra police nchew o ka no kra obi nkum na mposi ye kum mpo a hwe mesrew se obeka no kra na wawu sense obetwa ntro no atena ase no kra ka eye de o eye de inti obeka no kra no wawu a me hu ne se no mum ye esense obetwa ntro no atena ase me da bre bia me ka se ebetwa miti esa no kra bi a meka nti a omuntwa me okay sense me twa ntro na matena ase na me nama na mitiri mu bu me fo esa kra no na ho na we mu hyehyew we mu hyew nsonso de na te se owo kwa so na wonam kakra na ye ma hyew kakra na ye ma hyew owo kwa so na wonam eye din a obewu enti kanokra na ye nkum kanokra na ye nkum no kra bi a ye nkana ma sisi a no ebi mu abrabo te se aye basa aye miserable ebi mu abrabo no mo bo no mu huso esa no kra bi o manka o mo de sie ye enti ya bobo bonkofo bebredua no mo de nene na mo abrabo na wo bo no mbo mami o na me so me de amebo no so me mbo ma obi ebo ne de fa enti se wan tutu wana mo yie wan hyehye wo daachi ne yie wa ma wa adwan anya adwuma na o mo ani ana ho no ma obi e de osekan bedwa nanka obede dem enso na wo nan gu abonten na wo nim da se sa na ekoso mejidi si eye ne sa ho ebeboa ye ama abrabo na ye bo ne ye hu so yie yefa we nsu ye hofo ne yefa nya adwuma ye ntu afoforo nso efo ye si ye tie ne sa keke se ka ne sa nko de anke bede fie ye kwa kotena fie ne yada mummy yefa nya adwuma yefa ntu ye hofo abusua me de ubesi ya like video na share na fe subscribe for ma wonua na drop a comment no comment section hono na bibia entumi ntuto na akwam na me ka wo say hada so emergency Ghana TV na akosua de pa ene medin desene mesanso ene mo de ehye mu bim makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.